Riu gikeno kinene ni githigite nenda-ini ona karavisheni-ini ya Inooro TV miaraho yo muthini wa tabarira ya Rurumuka show thutha wa mugeni munyitiriri wa muthenya wa umuthi muinimiriri nkoni kwamukirwo na kunyitwo ugeni na njira ya mwanya gikeno ngemi na andu hiu itongoretio ni mutabania wa Rurumuka DJ Covenant aka DJ Matejo aria nio matongoria ku welcome muini na minister wa kiugo kia Ngai uria niwe guest host wa muthenya wa umuthi wa Rurumuka show miriri nkona mere looking great and so ready gutereba Rurumuka no canjamuku munene. Oho ni Akenererwo ni gicunji kinene kia huthiria nenda aria ni mashabiki make na mafans ma Inooro TV ona gukorwo DJ Covenant ni athiete na mbere gutungio mburuguto cia miario na mukana wa ku invite ageni anyitiriri ringi agithinyiririo kuhinga mutaratara ucio wa guest host na akorwo agicetu tabarire ona mutabania munyitiriri wa kiumia kihituku uria gicunji kinene kia andu mathiete na mbere guthinyiriria niwe best choice people's choice Kezia wa Kariuki kurumirira namba nene ya andu aria meyumiritie ku vote na recommend Kezia wa Kariuki aheo mweke ucio na akorwo akiyuria ithenya riria riatigirwo ni Helen Muthoni. DJ Covenant agikora haceke thutha wake kuonania mutabania mweru wa muthenya wa umuthi agitiga andu acio me very disappointed kuona ni mararikanitie na kurio ciuria cia mundu no na gucagura Kezia wa Kariuki. Na riu DJ Covenant no athiete na mbere gutindikwo ni eroreri a tabarire no ya Rurumuka akorwo akirugamia mubango wa gwetha guest host Inooro nayo ikiurio ihe wira mugeni umwe uria wendekithitio ni percentage nene ya Kenya ari Kezia wa Kariuki. Ari riu mafans meyumiritie gukungwira mugeni wa muthenya wa umuthi muini Mary Lincoln kuona she's equal to the task. Mary onake agicanjamura eroreri a show ino aria meyumiritie nenda-ini guikia ndumiriri ciao iria nguthoma imwe ciacio. Bazenga mtukufu akiuga wow that's nice, congratulations DJ Covenant kwa kuletea Mary Lincoln, nice day siendi church. And Njoroge onake akiuga congratulations Mary Lincoln, na word of today has blessed us sana, God bless you Mary Lincoln. Agithie na mbere gukungwirwo ona kunyitwo ugeni ta mutabania mweru munyitiriri uria waruguria mweri uyu mweru wa February mwaka uyu ona thengi wa namba nene ya andu gukorwo magikia ndumiriri ciao. Tamiri wa Ngui akiuga mwache kutuchanganya, Kezia alitosha kwa hii na kipindi ikaisha. Onake Alicia Gideon akiuga this lady a blessed lady with great destiny, congratulations. Uyu alifani wa muini Mary Lincoln. George Dong'wa akihiga na kuga Kezia close this chapter, congratulations to her in advance. Makofi akirikia na kuga this is only a formality, akiuga mugeni wa umuthi okite for formality tu kuona andu ni marikanitie no horo uyu wa guest